amfana bokuyimesi Sunset kusho ukuthi first thing namanje sesekhona la overcrowding bafethu isele abantu abayi40 kuhlala 70. You will be aware ukuthi endaweni yabantu abayi40 makuhlala 70 kuna 30 extra and le 30 extra ibekelwa ama-boards ahlanganiswa nale mibhede naphansi, abanye balala phansi kombhede, abanye balala etoilet up until etoilet eshower egubudweni bathi kusegubudweni into ezinjalo. Angiyabona ukuthi emusi ziyabuya makayidoni ejuvenile benginabo bani laphayana, benginabo aboseshi abosomnyi abolento abosigoya ngiyakhumbula bebase13 yinabo abojovis bafethu empilo yejele bafethu ayikho grand. Yabona mangithi benginojovis kusho ukuthi ngitshela nge2003 ne you don't believe ukuthi last year benginojovis futhi asejele. So that means le culture le yejele njoba iqala 2003 i-repeat kusho ukuthi ijele linomkhokha bafethu. Mawuyeka yi1 it's rare ukuthi it's done, it's rare, very rare. Ngiyangithola unomkhokha ijele abalaziyo bazokutshela ukuthi linomkhokha mawuke wangena liyakubiza futhi. uSaddam kanjani lapha? Bathi utata beka undobiyani beka udidi utata uyangithola beka udidi umadidi wadida amadoda kusho ukuthi maseyophaka nasekuseni lapha eSunset kushawa igumba fa buye bayayizonda ngisho mina indoda emnyama buye bayayizonda wempumalanga mina ulalanga kusho ukuthi siphethe utata uSaddam athi Josbot silokusijwe Josbot le phezulu angithi amamboza laba abadala baloku bayavela lapha wena tata ushayisa abantwana inombolo wena Saddam wena ushayisa abantwana inombolo abathi Josbot sibe siyacula yabo bekangayifuni indaba yokulala uSaddam kusho ukuthi bokuhlezi kuyispring cleaning. Angithola should bekakufilisa uSaddam. Angithola ukuthi uyabona lento engiyenza manje le akudlalwa imbuzini. Abanikazi bejele intwala nezimbungu yabona labo yibo abanikazi bejele manje kuyagezwa ke madoda uyakhunda uba clean kusho ukuthi lapha barawusamamela umlawo wabatswadi uhlomamela wamanu kusho ukuthi lapha ke manu nanga lapha uncengo umama kuthi ama ngithe hambo yenza ini lapha utshela manje yenza kanje ndoda. Mangaba uze nempamo uyayithola ukuthi usheshise uyenze lonto le ongeke ubenefite nawe next kuyo lonto le wenzele ukuthi uyobenefita ma wena uwe manje oyiphakamela phambili. Uyangithola kusho lapho na ama out ngenye indlela nathi sudaki sinayo indlela yokubonisa ukuthi phela ndoda la awufuneki kahle singabodaki saluthi siyeze ejele sithi siyahlupheka nana ma awufuneki la. Ngiyangithola so ukufilisa kwethu ngenye indlela ufiliswa khona ukuthi ndoda la wena ufuneki bezibuya mfethu.